Gospodine Bandiću, koje je vaše mišljenje o legalizaciji lakih droga? Moje mišljenje je da to neka se prepusti višim institucijama ove države i nekakvim ljudima koji bolje znaju, medicinskim ekspertima. Ja nisam medicinski ekspert. Zašto mi mene pitate uopće to pitanje? To je provokacija. Nije, recite, vi niste nikada uživali u lakim drogama, u mladosti? Ne. A vaši vršnjaci? To ne znam, to trebate njih pitati. Pa dobro, imali ste prijatelji kod njih? Ja ne znam šta su oni radili. Znam da pjevalo se je, gitare su se svirale, ali ne znam šta su uzimali u sebe, to ne znam. Pa uzmimo za primjer da je recimo vlada nekakva lokalna samouprava i da je Zagreb sam po sebi koji donosi pravila sam za sebe. Biste li vi dopustili legalizaciju lakih droga? Ja ću se posavjetovati sa medicinskim i drugim stručnjacima i društvenog usmjerenja, od sociologa do antropologa i psihologa, i donijet ćemo zajednički stav. A ako hoćete pitati građane što oni misle o tome? Naravno, ako treba, Bandić, gradonačelnik, će raspisati referendum na kojima će se dodatno provjeriti mišljenje građana Zagreba, ali ništa protiv struke. Ako struka, ja ponavljam, ja nisam stručnjak. Ako struka donese pravorijek da te lake droge nisu u interesu zdravlja građana Zagreba, ko je gradonačelnik Bandić da sudi o tome? A dobro, ali recite mi, onda je situacija takva da, oprostite ako razvlačimo ovaj intervju, ali situacija onda je takva da ako se vi konzultirate u apsolutno svemu sa stručnjacima, što oni kažu, vi ćete to potvrditi, koja je onda vaša tu uloga? Pa to onda može obnašati bilo koja kumica sa placa. Molim vas, ta pitanja postavljajte doma, na takav način. Tako nećete. Vi dobro znate o čemu ja govorim. Ovo je jedno vrlo osjetljivo pitanje gdje ja ne mogu potezom pera našrajbati odluku. Me razumete? Ste me sad razumeli? Hvala vam, gospodine.